Nangu parafini sizwa kandawo. Ubuya uqumbu ubuya khona. Mali. Ngokhokho lokuqumbu thina singabe sengcobo ubhotshana. Thina ngusizothetha ngesichitho. Isichitho esenziwayo umuntu ongumfazi afakwe inyoka ngaphansi yabathakathi. Le nyoka imane imlala le nyoka le. Yamana ivapha ngaphansi. Bengathi abeleni nomuntu oyindoda. Athi mayidibene notata ekhaya avuke azibone emanzi. Tata ekhaya benomsindo tata ekhaya aqhube bulele nabanye. Le nyoka le iyakwazi ukuthi umlale umuntu ehleli le nyoka le avuke ukuthi iyatukuzela apha kusisi imali idlala apha kusisi ehleli imali imlala ehleli shidla ngolo hlobo iyamkhama imthathela amandla imali imlala ehleli lo nyoka leyo isichitho iyamsenga aphelwa ngamandla ithatha amandla akhe ithatha inhlahla zakhe iba lapha kusisi ngaphansi lo nyoka leyo abantu abangomama sekhuyi bahlutshwa sizosifo eso athi buhleli avuya lalo ngokahlelile akulindele noma makalale yazibetha lezo zinto iyaqhubeka ukuthi le nyoka ifakwe ngubani ifakwe indoda yamadoda emani operator lento le leqale ubetha la ndoda ayifake lanto wandule ukuthi unqobe le nyoka yangaphansi ngoba la ndoda ingapha emani operator ngeremote okayibethi la ndoda ingapha ya angezwe inqobe okanye abanye amanizi babonile aqembo lo muntu le client utheni yofika le client avandalala ayikhuphe le client athi phuma endlini yami utheni ingalali kwafika wena uzibethwa ilanyanga ingapha angayiboniyo ile ifake le nyoka yabafazi ngaphansi lo muntu ngumani imlala awunye imlala ehleli awunye imlala nakusemsebenzini iyamlala ayinidi kude kube sebusuku ngokumodibana lendoda bekuthiwa umfazi uyabanda ubuleli nabani indoda imbethe umfazi wayo kanye intombi yayo iva ukuthi umanzi apha ngaphansi le nyoka imane imlala imsenga ipower zakhe imsenga amandla akhe isenga isibane sakhe abantu abangomama balalo ngxaki thokozana